हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय उत्कल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आम देखा मोस्ट यूजफुल क्वेश्चन एंड आंसर सेंटेंसेस इंग्लिश टू ओडिया। व्हाट डज योर मदर डू? व्हाट डज योर मदर डू? तुम माँ कौन करती? माय मदर इज ए टीचर। माय मदर इज ए टीचर। मो माँ जड़े शिक्षक। कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? आपण मते साहाय्य करि परिबे कि? Yes, I can. Yes, I can. हाँ, मु पारिबी। Where do you want to go? Where do you want to go? आपण केउठाकू जीवाकू चाहुछंती? I want to go to market. I want to go to market. मु बाजार को जीवाकू चाहुची। When will you go? When will you go? तुमे केबे जीव? I will go by Sunday. I will go by Sunday. मु रविवार सुद्धा जीवी। Are you coming with me? Are you coming with me? तुमे मो सहित आसुच कि? No, I am not interested. No, I am not interested. ना, मु आग्रही नुहे। Are you with me? Are you with me? तुमे मो सहित अछ कि? Yes, I am with you. Yes, I am with you. हाँ, मु तुम सहित अछि। Can you hear me? Can you hear me? तुमे मो कथा सुनी पारिबो कि? Yes, I can. Yes, I can. हाँ, मु पारिबी। Why are you cry? Why are you cry? तुमे काहे की कांदुछ? Because I am upset. Because I am upset. कारण मु विव्रत। What are you doing there? What are you doing there? तुमे सेठारी कण करूथिलो? I was buying vegetables. I was buying vegetables. मु पनीपरिबा किणुथिली। Where do you live? Where do you live? आपण केउठारे वास करंती? I live in Odisha. I live in Odisha. मु ओडिसा रे रुहे। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.